Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di dalam channel Haji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah dari guru Ustaz Muhammad Yusuf Esos di MA. Tapi sebelumnya, seperti biasa marilah kita melantunkan dan mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada beliau guru Ustaz Muhammad Yusuf agar semoga beliau selalu mendapatkan kesehatan, keselamatan, rezeki yang lapang dan keberkahan dalam ilmunya, dan semoga beliau senantiasa membagikan ilmunya kepada kita semua dan bisa menjadi ilmu yang berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya harap kita menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ilmu. Dan sambil menyaksikan video ini, alangkah baiknya kita selalu melantunkan selawat di dalam hati agar apa yang kita dapatkan dalam video ini, ilmu yang kita dapatkan dalam video ini menjadi berkah untuk kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dua agaga perlu upasanga khusus ki. Irona bitta maka daiman fariha bidukhuli Ramadan faqad haramul jasadi ila niran. Nanigi-nigi tau mario marenno nasaba na pulin na ulan ramalang maka yaitu tawe na harangan ipo ng Allah Ta'ala nagisa pinaraka wa takalina. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min sambi. Iro tawe ang nareko ang kay mapuasang ni ulan ramalan dengan penuh keikhlasan maka ya dampengi dosana yang telah lalu. Jadi situngan nakatelu ulap pak makadai nabi ta syahrul rajab syahrullah syahrul sya'ban syahri syahrul ramadan syahrul ummati. Jadi ia ular raja ulan na po Allah Ta'ala, ia ulas sa'ban ulan na nabita, ia ulan ramalang ulan na umat na nabita. Agama nana ia kutuma bicara amalan, ia ko ular rajai ipigay istighfar toba, ia ko ulas sa'ban ipigay masalawa kalau nabita. Makanya ulan na nabita tuh. Ia ko ulan ramalangi kita banyak minta atau melakukan ibadah khusus. Ayan itu ampai puasa sampai jam penni sholat tarawih pasti salah. Lengi itu sampai jam penni lengi sholat tarawih. Ia ko sholat tarawih ramalan ini jamah. Ia naliwangi ramalak dena ni jamah. Ia ko sampai jam penni selama 1 tahun penuh. Nah, jadi ia ko sampai jam penni itu sholat laili asanna arwa rakana tambah telu raka witiri. Nah, ya romakiro tapi ya ko tarawih 20 rakana. Sen raka biasa di tarawih ta 20. Ah, angka tu tahu maka da ya ro tarawih angka arwa situngan nade ia tarawih 20 sampai jam penimi arwa rakana. Makanya tu dia itu nak ada sholat tarawih maka dami sholatul lail yaitu ampai arwa rakana. Mega tu tahu nasade angka hadis na nabi te cocok ni iro hadis mak bicara sampai jam penni maka dari Aisyah nabi tidak pernah lebih dari 8 rakaat sholat malamnya ditambah witir 3 rakaat gitu. Tapi ia ko tarawih 20 rakaat
Yaitu ampai Pak Oko Mekah, siraka tarawih na teh 20. Masere 20. Madinah 20 toh. Indonesia si garu-garu. Itu makwir Indonesia. Jadi tidak usah diperdebatkan. Ya komeki male ruarakana berarti sholat malam. Ya komeki male matarawih berarti 20 rakaat. Tidak usah diperdebatkan. Ulama sudah bahas ini. Kemudian, engkau tuh cek dek perlu sampai kange tentang makan sahur. Ya roman resubuhe maka dai nabita maka kan maka dami je makan sahur. Kayak pesigari itu makan manre sahur di waktu sahara. Ya senge sahara bu sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh. Jadi kira-kira maka ada 10 menit, 15 menit melona tama subuh. Ya tiasa waktu sahara. Ya naro waktu yung rimanre. Ya miko yolo na yero tanya sahara sana manre tanga beni. Hah? Tapahan itu? Makanya maka dia nabita akhirkan. Disemesang akhirkan. Capak namun roy manre. Makanya itu ya, tapi aja tak salah paham. Itu ya imsak pinapakak manre subuh. Ya, imsak pinapakak manre subuh. Tapi makalasi kak. Ya sama kalasi manre moka jolo, tapi dia kangi makan sahur. Jam 3 itu biasa saya makan, jam 4 biasa manre kak. Macawe pimatu watue maka 5 menit tanah imsak, malah nak karo mataluk batu si bawa si kaca. Itulah yang saya niatkan sahur. Napakak maniak manre subuh, ya ronak manre bama. Paham ya? Magini pakoro pak, itu mengakali supaya dapat 2 pahala. Nomor di lolongan nyapalan nasabak kita makan di akhir waktu, itu sunnahnya Nabi. Yang kedua, makanannya juga sesuai yang dimakan Nabi. Yaitu Nabi teman resubuh karoma teluk batu. Kemudian minum air putih. Minum hijau cek dewe. Napa minum manre karoma teluk batu. Kurma itu hendaknya ganjil. Aja tanre genak bali. Maga ko ganjil Pak Burah. Menjadi obat. Itu Pak Burah lah ada tuh ko karoma yang rena ganjil. Makanya Nabi sunnahkan supaya ganjil kalau kurma. Cidi telu, 5, pitu, asera, 10 siddi, 10 5, makoro. Kurma, yo pidi bese gan rusuk bami. Ya ko macam ni ceningi pegai-gai. Ndak, itu sunnahnya dikasih ganjil. Ya to nanti ya Pak upake, kong kata memang puasa na marajin na sedih maka dawat tua galungangi na wattu puasa to, aja mau tarusa puasa tak, tapi cara teman resubuh. Cara tak mantai subuh. Caranya itu sahur, saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawuf ini itu makan sahur. Sebelum mandreki, inungi jolok cedek. Bicangi salawat. Poraki minu cedek, ambil garam halus. Baru kita makan. Poraki mandre paje halusu, talay yaron andre. Tejepu, ita sampai nanre mate kewe talay. Napati mau kemudian yemma ibauna dibaca salawat napa yanre kasarana yana tu nak kadapan re nyawam supaya dia tu mododo nyawa ko tuma puasa. Kemudian alasi yang kedua aja tapi si bapak kanreang alasi ronan rewe kemudian aja timawi cukup yanre aja na tu mana pesa napi baca salawat napa yemma yana tu nak kadapan re ruhmu napa yalasi napa yanre biasa. Kateluro, nah to, jadi pertama, kedua, ketiga. Yan tu nak kedepan re watak kalim. Aga gunana pak, namuya itu taluy tanre ganna to ni. Ang katuto biasa ko mapuase nasa dito ya umaliwasa mandakka ma. Ukiy way na kunci na mati ito. Ang katuto nasa ya dito siya ya kupura buka umadodong. Di uli marigagay, berarti nyawana din na panre ito. Namun to sikiri ng gato pa, ang kasikiri na napasa, ang kasikiri na ruwe, ang kasikiri na rahasya. Kasikiri na rahasya ka, sikiri Nur Muhammad, sikiri na ruwe, kaya polo ko pong Allah Ta'ala. Cuma dia bahas ya.
Pedi ulu kimatu ko yero tak guru cukup sikir biasa saja. Kupure nak tandre makoro ketelu, ala ni pakandreang. Ala ni pakandreang. Napaki mandre. Kuncinya aja tepak genak bali timpu tak. Paganjil. Maka dawa mawatang itu stas. Dendru lek bilang, ya kode tu lek bilangi ndak usah dihitung. Tak kalangi bawah nih. Mepi masoma tu napaki malanan recede, napaki minut tabagi telu yero. Itu. Jadi capak na. Ya. Kemudian terakhir denagaga maturo terakhir we alaki werinu terakhir etinu we na al kausar. Yaitu we ku yomangi mapella macake mapella macake. Usahakan ni macake pitamai matamai yaitu pada we sa eletu ilalam. Yaku yaitu pak namu dua ngeso tade ini udah namerigaga. Yaku yaitu. We si jaji ngetasan. Ya ko mampalay tamai na petate sa pula rakoni. Hukum itu mon rokun Cina. Madari gitu makada maji sa di madari ka mapuasa madari itu dia pernah tangga susah di ngorakong madari itu menyamas di letu rewe dia rakong hukum itu we deni mini pahangi di. Hukum itu pacapuran na yama. Jadi ya ko tamai na mapalla taulangi pe amang. Itu kuncinya. Namo maga rajin apa? Namo mak dompet dia na marigaga. Namo turu pusa emaga dia na marigaga. Tuli manyama papina dingi. Tuli macake pule lalam. Itu kuncinya saya pelajari ini dalam tasawuf. Di Sengkang itu banyak jamaahku yang pakai Pak Bu. Sebab biasa kasih Pak Balu mengaku nasam. Jadi Pak Ustaz na 10 terakhir dia na tumang puasa aga kumani je. Mage na saba iya roses sana Pak nasa tumak balu sesuki turu pusa emaga rakongi. Pak takapo manang ipangalih maka daka tapaki dan luar biasa Pak Bu narasakan betul ya ko meki mapuasa ya muti pake o makada meki mapuasa sunnah nama dari marajing ya bana tu tapake ya ko de nanya tu tapake tatatu kabani lilata ko kadangata ko asia ngangi ko moto ki weden to sempat makan sahur tatatu kabani lilata ko capak na kadangata tabace na atay na katelu napa masalah cica napa yemak itu itulah dikatakan orang akan di akhir zaman kelak hanya makan dengan zikir minum dengan zikir itu yang diajarkan ulama kita jadi magampami ya Pak Bu ya modal ya modal walengi mudah-mudahan ini bisa diamalkan dong cuma mega je tahu puasa tuh balas dendam nih Dek to ngesanan rekosoi tapi 5 penenan rekon nih. Balas dendam itu. Iya. Sebenarnya itu puasa Pak Bu, melu ilak gala sekota kalebe. Melu ilak ga. Jadi itu sampai 1 hari pertama letuk 10 pasti itu 5 pai bebek kilo. Nah sabak racume mato nanre darah. Ah, maki itu. Racume mato nanre darah itu. Apa itu watakale Pak yero sarap kami mati asa sel sarap yero sarap nolai darah yero saluran darah itu nolah yero darah Pak asoso lalo koro darah macare pokiro lalo darah kumiro lalo darah yala kale barakang nareko angka pipa nola wesi tau jalan pasti lumur-lumur bandrena do macare Pak jadi yero darah mako mati itu sarap ya kotolinolay darah, ya tu kadang kotor, darah kotor raga, ya na tunang kamadak ke okoro malakat, ya na tunang kayasap penyempitan pembuluh darah. Gunana ko tumapuasa nasabak de gaga anre nanre darah nasabak de na tumanre, iya na ronalo kwe wirin na sarap nalaga, makanya mapai elo nasabak racume mato nalaga. Ya na tu ampay no tu timbangannya ko tubong mapuasa. Sampai 10 hari dan itu rata-rata 2 sampai 4 kilo. No. Tapi ya ko hari ke-11 sampai 20 patawaduan naman itu no antara 2 kilo sampai 1,5 kilo. Tapi ya ko 20 na ke atas menre te matimbangan itu. Yan na tu ampay nasaba ya tu ampay maka dan nabita saumut tasihu. Apuasa ko sa rekom mangimadisik ko. Mega po to nasa malasa maya ko mapuasa. Edo nasaba de napahangi. Makiro tapi aja tak puasa balas dendam.
11 dan ndak deto ngesanan rekosoi tapi si pulu mana bepai korewengi nambak materu. Nah alam yang kanguluan na sandre napa tulina timpu taci cacagoren. Ini yang jadi masalah. Itu makira. Nah, makanya itu Nabi dalam hadis Imam Bukhari, maka dari orang Islam, orang beriman itu makan dengan satu usus. Orang munafik dan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Agak masuk na. Ia tu kau tahu matandre tepat na dena mega nandre. Kau tahu makanya tepat na. Dena meto na metaman re mega tu. Ia nang katau magala manre maka de guruta malam tepat na. Itu. Jadi oke itu. Dia tahu kan. Tahu pandai. Ini kan hadis babu. Maka dia Nabi ia tu tahu matapa cik dimi perlu na pakai komandre satu usus. Cik dimi perlu na nalisari. Yo po tu kapere si batau munapi komandre pi tu perlu na nalisari. Maka itu. Jadi tandai itu tahu pandri tadi itu namanya kan andre cek deh. Yo pui di bahasa nostase hais magalak ki mandre. Patannya apa ulama tuh. Itu. Jadi perhatikan itu. Makanya termasuk guru Takiyat Abdul Rahman Abodale saya tanya kemarin, kok itu guru teman dari kata lu mina japu kok tu penewe nala ni tahu. Kata lu mina timpu nala ni tahu. Pak jadi sebab si dimetomi peruna nalisari ia rosesae tatutu sehingga syahwat makannya berkurang. Makiro aja mau tapas saya dia leta makoro. Jadi ini harus dipaham betul ini agak berat ini. Hukum itu monro Pak kuncina. Iya nae ke angka Pak diseng ngulolo ngeserekna soko guru ta Ki Haji Sodik di Parepare. Ternyata itu rahasia negurutta kali Pak Baja. Asera pulo na apa tahun umuruna. Cicak bam malasah. Mito manimate na ipasa lo rumah sakit. Cia tama tapi nipasa. Agar rahasia na. Ternyata menurut informasi yang saya dapat dari itu informasi ini dari keluarganya, dari anaknya Guruta. Maka dia itu Guruta kali Pak Baja, ya namelo matinro pasti manre paji. Ya komoto langsung manre paji memang. Apa minum? Ternyata itu Pak di kitab ada. Saya tadi buka Sunan At-Tirmizi sebelum ke sini. Itu ada. Ternyata ya rupa JW Pak Buralada. Jadi demetona wat dingin asu ya tu Pak JW. Jadi aku mana suka joki aja no kuryase oring eta taripa jenopi. Nopi napa tapat J. Itu supaya mancaji Pak Burai. Makanya tomato tariolo yang paling aman itu makan garam sedikit. Kak purani orang pengen atau maka daya kopat jenan rete talu barakana nomor si di dega gatau komandre pa JCD na pamandre pure mandre si pa JCD pasti macca itu. Nah sebab don Ibrahim macca itu. Kong kana tamelo ki ko macca itu sore mandre pa JCD na pamandre. Cerdas otaknya itu. Yang kedua, dia tu kagak tahu nak keracunan makanan komandre mi pa jena pamandre. Dega makanan apa buelo na dega. Yang ketiga, degaga aron itu nakan dalam syahwat komandre pak jena pemandre. Itu berkah apa? Jadi itu berkahnya garam itu. Kuna pahang itu berkahnya luar biasa. Itu pasti dakkan itu Nabi Ibrahim. Kemudian patarui jadi ia matu tala dasar. Jadi ia komat tarawih ki 20 rakana. Natako madwitiri memeni makanya ko mawitiri memeni ko pura nikmat tarawih 20 langsung nikmat witiri supaya talolongan apalanna mak berejama matandri pahalana to
as-salatul jama'atu afdalu min salatil fassi bisa berwasrina darajat. 27 darajat nalolongat tau mak bere jamae ibandi tau masampai jadi dia. Betul ngana ya rosi dia darajat dia nacik dia pelang. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya si dia darajat ko melo inilai dia na to melo sele cik di budu lawang ko suri mondre na pong Allah Taala. Itu satu derajat. Jadi ilolongangi sunnahna bere jamaah. Yalai bere jamaah. Jadi ya komoto ki matu masam pajat tahajud aja na tawitri. Pak maka dia nabi tala witrani illa billail. Dia nawat dingak kedua teh mawitri siwani. Nah. Tapi aja lalu nade tawitri. Aja lalu nade tawitri ya, awitri ki. Pak makin nabi siapa yang tidak berwitir tanya golong aku. Namun sirah kami yaitu Abu Hurairah ipoda memang to aja lalu musalai witri menamu misirakan. Jalalu. Itu witri nasaba ya komelo ki manca jiwalin na pong Allah Taala orang yang dicintai oleh Allah witri ki. Biasa ki upoda maka dia nang kata ma witri mo napa matin ro dia nang katulu-tulu makaleleang. Nasaba dijaga. Nah itu. Itu sampai jawitri itu. Kemudian ia tuh madari. Angka tahu pura berhubungan. Pura berhubungan wanina na melo manre subuh. De apa pana pura dio. Kada di moga wedding a jenne ki jolo. Napalo manre. Aja mo tadio. Magi dato ma jenne. Angkau kilalan na desa enarampe maka de kung katau ajun nurangi na de na jenne nandre arwane na kutui na kunrui dale na patapulosona. Makanya a jenne ki tapi aja jo tadio. Apa lo kamaki dio na capu watu Jadi andre ki nasaba iya tu ajun nurangi na reko ajun nurangi na to manre subuh. Na mode to dio sitongan nam to mapuasa to melo mi masam pajas subuh yampai to dio. Tak pahangnya? Jadi kini dena to me masam pajas subuh namo atangas supita dio. Cuma nasaba melo ki masam pajas subuh makanya kita wajib mandi. Makiro? Tak pahangnya? Jadi koto ajun nurang na melo manre subuh ajene bawani. Tapi ya ko pikir namo dia tu majenne. Lau bani manre. Nah, cuma iya ko hikmah maka dia ajenne ki. Nasabak na kunrui dalle patapulosona. Nah kira idi manih kaya kami tolah. Nah itu. Iya mi ko berhubungangi wasoi mapuasa makunraya degaga dandana. Na tolay bami cik di puasana arwanewe 25 puasa berturut-turut 60 na sona maka damagi na arwanewe lay suruh matola makunraya de na pada malanggar maka de guru tapak propure sihab de na tama bangkung e okuwanun na ko de na lempu. Jadi bangkungnya salah, tanya wanun nah, tapahan nih, maka itu yampai aronewe, yaling kafarat, maka itu sitongan apa? Tapi iya ro tau pandri teh Pak, termasuk Imam Malik, angka lelek pendapatnya, leleng. Ona Imam Tasyafi'i memberi makan kepada 60 fakir miskin. Berpuasa 60 hari berturut-turut. Iya ko Imam Mali de murusa i puasa mucidi tatta imutolen na pulo na sona. Imam Mali. Jadi nang katau ko ramalangi na rusak puasana cidi namode na berhubungan tatta yan na pulo na mutolay. Magay Imam Mali matan rek kalena. Napakalu akalan na nasa ngangkang kamabot timparu makalasi minung ijolo na berhubungan coba kita kung kabot timparu makalasi
Jadi nasa iya ko berhubungan nga ko mapuasa, anna pulo no tolay, tapi ako minu nga jolo na pa berhubungan kaci di mo tolay. Sehingga maka day mamali, pokok na yan mo batal kang ipuasamu, tatta mo tolay anna pulo na sona. Apa iya ro nakita ro maka nang kakamabot timpa rumah tu makalasi. Itu kere. Iya na ro alasan na Imam Malik, tapi tau pandita lengnya dia na pakai Imam Malik tau miha. Maka dia Imam Malik pokoknya berhubungan ko mu batal kagi puasa mandre ko minu ko mapelo ko tata na pulo na mutolay. Pak makalasi maturo. Naisame man Imam Malik kadang kamato tau makalagi. Ko butim pari na macina lada ha. Pak mega tau mapabuti ko mera malang. Na macina lada na lapasan lo minu wesi kaca na patama kamara berhubungan ci di manina tolay. Apa pure minu. Iteke ina ro nakade mamali de pokok na iya mun rusak puasa mu di anna pulo na mutolay gitu iya ro demi menjaga mengakali agama makiro mesti tapahang ya ro itu kaidah fikih. Kemudian iya tu koto masika gigi koto puasa de na batal puasa de suntikan juga tidak membatalkan puasa suntik kecuali insulin batal. Kok insulin? Karena insulin itu human being. Itu berbentuk makanan. Sel makanan masuk. Jadi batal. Iya ko masih kak gigi deh mereka. Iya mi ko makalimo mo ki cica katalu taluai cica temma iduai. Masalah itu. Itu. Jadi iya mi ko melo ki aman. Pada mi ko tomak jenne. Maka na wadi ka tomak kalimo mo. Iya ko idi de tulip. Sare sa di makalimo mo labi mi ko aja na. Labi mo tidak. Patamay we inga de aja na. Kasuna mi le ricaban ni lima na pay patamo pa jalo mako ka de na marigaga. Ya mi ko talay tiro ima ko masalah itu. Jadi itu penting. Kemudian iya tu talua tau natung ka pa. Tau natung ka pa talua. Iya ko de to natung kay de na batal. Ide na yung manan na tau talua itu batal ka puasa. De. Ito. Iya kumangotoy na mabo na talua. De na batal. Kadai iya mi. Tapi ang kami to tau pandrite tu maka na pokok na yung talua. Maka de tau pandrite. Peko ni tau buncang ni. Buncang ito. Madari itu ko tau masolada na rokok tapa buncang. Batal dito puasa na. Kade natung kayero, yomi kana koti tigaro na natalwa, itu yang jadi masalah. Dia membatalkan. Nasaba alasan nak maka dia ko tahu buncak kade natung kay. Tahu mabuk kendara kade natung kay. Makanya itu tidak batal. Jadi iya mi tahu natung kay, kiga satu natung kat koti tigaro na talwa. Iya na tu. Membatalkan puasa, mandre minung mak bele dek to na batal puasa tak diskomi. Iya. Ya, tapahangi. Manontong anu makaleleang ay masalah. Aja. Lebih mui ko matinro ki daripada manontong anu makaleleang. Lebih mui matinro. Makke palan ni ko to matinro ne ko to manontong. Kecuali manontong pacarama de na marigaga. Tapi ya ko manonton ni makumui sorong ang kanya tu pak maka he guys na HP makokoy. Kaya mapamulay makalicuboy kang kapita manang yang kemana ha. Iya. Jadi ya komeki amang iya na to nakada ulama na to Indonesia dega ko masere dega ko Makkah Madinah makaday annaumu saimun al ibadah tinro na tau mapuasa ibadah. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini sampai di menit ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita dan di media sosial kita agar apa yang kita dapatkan dalam video ini, ilmu yang kita dapatkan dalam video ini, insya Allah bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi kau tahu matinro puasa ibadah. Hukum Indonesia itu tanya hak desa. Tahu pandrita mi paui.
Ia ko ara ini cawaiki ko ipawi maka da manang ka makyat palatan tinro na magay. Ia ro tau pandrita riolon purani na buktikan maka de ya ko ki Indonesia te monro la biya mangi ko matinro ini ya ko de. Pak ia na masu bulla matanang ka tau baju calepa na ita diskusi puasane tu. Atinro bawan no. Apa de na gado sana te ko matinro apa na mo man na masalah de to gaga. Ito makiro yan na tunaka da tinro na tau mapuasa ibadah na sama iya ko de na tinro wat dingi pulu dosa iya ko matinro ide na pulung makuram ya palanna do makiro tapi iya ko majenne kinapa masikiri materu masikiri naralanya paringarange na kanay hadesa maka de nabi tayanang ka umma ku majenne na paloliu na sikiri gang kata de paringarana siya jangi matinro seko iro watuna ibila masampaja sunna ke ulona pong Allah Ta'ala. Itu kanjana ko tumak jenne na pato masikiri na tak de paringarang baca la ilaha illallah gang kata de masalawa apa talu tu agaga pak manasalat tu nomor si istighfar manasalat tu yang kedua salawat manasalat tu yang ketiga ang kata pandita tambahi masjidak ko tau kasih sila ada mana salat tu namo puji riale mo ko tau kasih sila ada to ngamu sidakai latu tu jadi manas makia palanga istighfar manasah salawa manasah takziman ala rasul itu jadi ieu tu jama-jama magampala ada astagfirullah 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 ieu itu ko ramalangi ieu pakewe makanja al afu aja tak ada astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih makanya ipakai ti saliwan na ramalang ya ko kirmalang Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya dipakai magina al apu ya sange al apu lay tip lay susu lay kare ya ko makade istakpara lay tutu itip eksmi ang kami do say ilalat tatongko mi ya mi ko makade al apu lay kare mi mati na tadeng jadi itu ramalangi malak ga dosa de na tutu dosa ya ko yan tu makada al apu makanya itu Allahumma innaka afuun karim nah itu pakai na sabak lak gami matoy nah ya ko itip eksmi istakpara sana isang istakpara menutup yang ada nah itu pada ko tomaroki na salam malaki tip eks na paiwarnay ang kamuy oki ilalang tatong ko mi maputim pay tadeng gitu yo po kuy kare makadai al apu itu ampai sampajangi malagado sa pa makadai rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni nah malagado de natongko na to ampai madari maringa papena din nate ko pure masampajang kada we maringa sa di ko pure ka masampajang itu sebenarnya al afu Pak itu isa na sampajangin nasa guruta Profesor Dr. Rahim Arsyad isa na sampajangin menurut penjelasan na si Abdul Qadir Jailani 50 dega gatau mulai male isa ne 50 kecuali nabita ia sahabain ke 40 mi ang katau 45 dega suku nabita mi mulai male 50 makanya ko detul le male isa na sampajangin ro 40 30 nah iya ko de tulle 20 nah. Iya ko de mo patulle malay 20 10 nah. Iya ko de tulle malay 10 na mo 5 mi. Iya ko iro 5 de to patulle 3 nah. Iya ko 3 de mo patulle cidi nah. Makadai si Abdul Qadir Al-Jilani namo cidi mi isa na sampajangin nulle mala tawe mamadaini na pake madece salama lino latu akhirat cik di bawah palai kutulle mali 10 jadi itu sampajangin pak tanya tujuan tanya tujuan tak itu sampajangin tanya tujuan tak iya tu sampajangin ala mi ipake si pak bicara pong Allah Ta'ala makanya maka di guru takali si dendre pakak kasa iya komelo ilang ngiri patolo katamu pakengi ya komeko malangi da apel kamakoro jadi ala mi ro katangi ala mi ro apel tannya ro tujuan sampajangi ala mi tannya tujuan
Jadi tujuannya meloki sifat bicara si bawa pong Allah Ta'ala. Na tumilaw ibutuhkannya. Ya na to ampay ang kamana sampajan nagagay. Meloki joka sampajan sunat musafir sana. Yukun itu ilaw puangnya. Meka jokay pasalama ka ako akataku jokay. Itu. Yung kalasa din na mesaw o kula sawal matu tajam. Namanya sholat sunat utama kapuran yung podang. Bimbangi pilih antara sesuatu, bingungi, yang kaya sampaja sunnah, istihara. Malam may tapa ang kaya sampaja sunnah mutlak. Siagi-siagi yulek jama, tak dun rakaci di berselang. Yan na malam masa di tapa nak lauki hamala way jenne, na paki masampaja. Iya rokoto kata bere, lapas samimatui sinin na wading ni mak ganggu. Jadi pada iya rumah kada iya na kokoto kata bere na ipacikin ni mati aja be kusuk jadang ngero pada ni ko to macikin ngokolangi itu. Kita coba gare nawa-nawa bieleta. Siaga kan na tau okku isa na lino. Nawa-nawa gare. Siaga kan na tau kulino. Karena pada mi kasi si batui okku tangana padang pasire. Unro dan ni taro kumelo ya ukuran na lino iya naro yala akali barakam maka dadani pa ya dega gaulle dega la haula wala quwata illa billah ipacikin ni ajebe kusuk jadange nappai pakanjaki silampuna ati nappaki kata bere yitai alewe menre mangolo lori pong Allah Ta'ala nappai singkaru akbar tumangolo na ayan na to Allahu akbar kabira atau Allahumma ba'id baini. Ibaca pate Bismillahirrahmanirrahim. Nasabaasan na po ng Allah Ta'ala yung maraja pagkamasi. Iya ko pengasih. Berarti tanya rupa to tamok ko ilalang. Jadi itu sebenarnya zahir dan batin. Jadi baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Pagkamasi na po ng Allah Ta'ala na lengi yan na rin pangulo. Ar-Rahmanir, alhamdulillah, sinin na papuji. Tapangulo ni. Makadatu ko makadaki, Bismillahirrahmanirrahim, makadipo ng Allah Ta'ala, napuji atakwe, napuji-puji ka atakwe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ang kay papujin na atakwe lokoriya. Ar-Rahmanirrahim, napanasay papujin na atakwe. Maliki yaumiddin, nangakui ka atakwe. Iyaka na'budu, idi mi pungusompa. Wa iyyaka nasta'in. Idi to mi puwonroy mi law tulong. Ang ilaw ni talisari niya ro. Aja ni paliwa babang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Talisari vi. Jadi iya kode talisari ya tu sampajange tala tujuan ni. Tapi iya ko talisari ya tu na tu nancaji ala. Kama gitu. Talisari pak. Aja tapala bawang ni. Na iya tu sampajange pakaka sa minalengi puang ni paki si pak bicara langsung apa pura ni nabi tamak wala bisa pulo tau de pagaga ala makanja nawat di si sumpu sisa si bapuangnya angka sikiri tapi aide angka baca korang tapi de yana tu nakada tau pandrite ko si pak bicara si bapuamu sampajak ko iya komelo ko mangkalingai ada-adan na puamu angaji ko. Iya komelo ko si bawa puamu tapakoro ko. Oke makiro. Iya sanya tapakoro de ka baca. To cadat du mi bawa rokok makoy patundu ulu napay na wana uwe pagkamasina po ng Allah Ta'ala. At dampangan na po ng Allah Ta'ala kuasan na po. Tau make tu pak ko nasabari tati we matana nasaba nangakuiwi po ng Allah Ta'ala. Si jami tu nasa nabita masarolat bine masampaja sunna si saburakan. Makiro, angkat tu ibadah pak mempuncuk magampang jama tapi matandre palana. Tahu make itu. Iya na tahu make itu tapi jarang. Jarang. Madari itu kata na seketiano tama sih tapi matindro tu ko tamay belum tentu to matindro. Daripada di mana ngamputuna teh mabolo ngamputuna yano katuyano malas amput. De angkat tu tahu pak tamana masih tempat cukup. Ngagay, nasaba napakarajay, bola nonroy, makasibel lori puan. Di na may makadadalino ko tilala masigi, mamakon. Ang katawang ako ito, Pak Bu. Jadi ya tinggal rangon na, iya ka na abudu wa iya ka nasta'in. Maka di po ng Allah Ta'ala,
Satu untukku dan satu untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Pada metu ko maka di pong Allah Ta'ala ilauno waleko. Tapi materuki di. Dia na tumangin lokoro. Ya kana budo ya kana stay. Napa idi na siratal mustaqim. Maka di pada ko maka di malaikat ubi tahu pagai suruh dia magilau na. Makam itu jadi aja jadi talai tujuan sampajangnya aja tali tujuan. Ya lay pakak kasa untuk sifat bicara langsung penge, ya lay pakak kasa untuk pangoloy kebutuhan ta, ya lay pakak kasa untuk burai bila satta kongka. Yan itu nang kaya sampai ya sunah aja. Paham ya? Itu kena ban atau bujero? Hah? Dina baca pak baca monimu ya toh? Moni. Maki ya. Ini juga sebenarnya saya harus luruskan sedikit. Maka da iya ro koramalangi tapalak muji ro pak dongan na rekotome lo buka di Allahu malakasuntum wa bika amantu ala rizkika attartu birahmatika ya arhamar rahimin. Taman nih. Yang kedua agak. Yang kedua, engkau pedona cidi. Zahabas sumau ditapla ero. Maki yaitu Allahumma lakasuntum pura pi buka dibaca. Karena di situ bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau. Sama itu zahabas sumu wa batalatil urdu wa sabatal aju insyaallah. Telah bahasa tenggorokan. Marica ga tiga ro na tadi na pura minum. Nah, cuma mega tau dia na pahami. Ia komeki buka bismillah ki. Napa baca doa sebelum makan walaupun itu ada mendaifkan. Allahumma barik lana. Ko pura iya ro napa ki milodong pura pi minum man recede napa langsung milodong. Maka dari ukun itu nak kada untuk hambaku ada dua bagi yang berpuasa. Satu di saat dia berbuka dan satu kelak di hari kemudian. Ia okoelino ia koto pura buka ilau nyokoro. Oku itu itarima pak dongang yang makan jalan. Cuma ini koto pura manre soromi sandre. Mestinya koto pura manre cedek na peminum di situ kita letakkan gelas gunakanlah berdoa karena pada ko maka di puang Allah Ta'ala inun no jolo napa ko milau ukuya gitu Pak Bu. Tapi mereka tuh tahu dia paham dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah tentukan. Entah. Napa tentu itu si bawa tuh capakna koto manda subuh. Makanya di waktu sahara itu kutuk itu jadi dua tuh waktu makan jalan antara menjalan koto pura manda subuh si bawa ko pas pura ki buka. Ya tiak ko pura ka buka monro ka joko tu cinampa sekitar 1 menit itu bermohon kepada Allah dan rata-rata itu tembus doa di situ Pak. Tembus itu dengan mudah itu. Sebab memang pun Allah Ta'ala pada ko na podangi kadewe pura ni mapuasa taku na pigau parentaku. Inu no jolo. Pura minu pada ko makadi pun Allah Ta'ala ilaw no waliko. Kami matu utarong ako kulino. Engkau pasti diutarong ako matu ko surimunri. Makanya dia mengatakan satu di dunia di saat dia berbuka. Ko pura ni buka ilaw ni yo pidi yasang rot ni mat na ko tomandre tania. Ada di situ waktu sedikit kita diminta untuk berdoa. Kita pakai guna robuah. Tengerang ya roh. Namanya miro suku insyaallah suku. Suku. Jadi ya ketulen ni tentu kami ya roh insyaallah suku ya tu. Jadi apa pas selengah manre subuh talalungi sunnahna pas dia menik ke rumah. Itu kemudian kutu buka gunakan imilau dong. Ya ronna witiri usahakan nama witiri ki. Mega to tu makun rena sapek kuni pe koto manasu na icoba. To kena batal. Puasa. Iya ko tamai batal. Ya to do kami ba napa ya anu kulila, napa rasai napa ya micuang itu tidak batal.
Nasabak din yung yan ikomelo ki amang ang kapapak guru na to matoy riolo. Maka daya ko to manasu na meki misang yung makanja pa jena rumpun na. Laitaro mi ba lima yung makok yase na napay kamu ya kumalite berarti makanja pa jena. Tuh Pak Disangang. Jadi, banyak pernah saya pelajari itu dari guru tak. Tapi aja ni pudaman makanya matu makun rima nang kanisaman Ustaz. Ya saya kira ya no pangolongan ya Bapak Ibu sekalian mamagi-magi napa barakai pong Allah taala. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabarakallah. Masya Allah ada banyak ilmu yang terdapat di dalam video ini. Ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik, dan ada banyak amalan yang insya Allah bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya sendiri dan keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semua salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.